Hadin ka jinglet bu jing ujor jong ki borsenong ke senong paham rio hakman Deputy Commissioner ka Riboh District halor ka jingmi ka jingsma ka balapan kelalong kal jabo nak benta ban ring mensim nagi jaka bam lane ki dhaba ki badan hak te ka senong ki Board District menta ka singi ha ka jinglam jong magistrate uba ike dekhar uba lami khmat nak office jong Deputy Commissioner ka Riboh District ki lelej ban jurip ya ki te ki dhaba kita ki artali ki dhaba ki bala sya ujor ki kentup ya ka highway dhaba 2 bat kasar darji dhaba ha bayikran bat gibru senong ki balai banjuri belang bat ki Board District ki laung bagi pajba ki besong hajan jong kita kinala pentut jaklia jong kita ki dhaba ki lah ban ring mensim dak ler ka basma mat ka bala ban ketaru ye ka kot yakya jong ki pajba susu ki laung ru bagi te ki dhaba ki deban pentut ya ki jaklia ha gorkom ka bakan nomon ra kono kono jing sma ka ban keta ye ki pajba senong bat lada kimla ban le ye kata kila dawa ba ki deban khang shwa ya ki te ki dhaba kat ba ompat la ban le bha ya kinala pentut tahun ini nalang ni tinggal komplain ni kena lagi kisin bila komplain lagi kisin ini kam yang ni ba kan ni kam puas ni seluruh dia hadu mentapat ni lah yo ka jing tip ka confirmation no isi ba nak kalian tunggu lah kalian magistrate wan madrasah ni mentaban wan inspection ni kata ka semang ni nak kalian tengah hi kumwe ni kinong sunong asokia nam ta jing e ni nong yang ni amar balai baki imat ikan ikan jingnya mental sistem tam dia nak kalian tu nak kumno sosnong aso benong ba kani ikan ikan yak pak imno pak ba jingi dia ngi kum di pak ba sosnong ngidon ka hok man raj inu ban ya chakmat ikan kam ngi don ka hok namenta ban wan ra ikan jingkut di subah pak sosnong ka namar paling ngau iki penta namar ngi la persang ban yakren iki borsnong prothaw ya persang ban yakren bigirang badong nak kalian joki ki kular tang tin ki di pajba jeng hang ni kular ngak tin den rega kam ki klim le adu mentah ya de na kata kadau ban kalian jungi ngimla sa asu hang ne kam bangi mar ni suthu bakadang don bakaan ke bala ban simkia halo kan ka ku ke soba de na kalian jungi kum kinong song ngila pha ka sithi so Deputy Commissioner Riboh District ban kalian jungu ni sotanat bola simkia par unwan mentah kasngi na mentah ban inspection hang ni dia nak kalian ubah state wan mentakasni na mentaman inspection ini kata ni dia nak kalian jonga hi kum way nak kinong sunong ubah simkia gina kam nam tagajinya ini nong sunong jing ni dia ngasokia hadu kata pangakwa bagan dengan kam ru kan ploy na kan kam pangakwa ruba nak kalian state nak kalian isi apa diwan man inspection ini kata ni bakin sim mega action nah bakin le ai no kan ya kata bang ni ke ba wanra ya kata jingsma utung hapo kasno ka house te tu baga jong na kapor ba haba kita ba ki wan kade kiseng business hapo kasno jingi kade bang ra ga jingkut jing suba kamde bang ta yo pai ba kata kadon jikta yo pai ba ngi gum nok susno ngi don ka hok ta ka benta ban complain ini kam te dei nama kata ban kalian sunga hi tempat ki bor district ki ban pai ban juang ne bakin le ye halo ne kam ba kumagong katu sisin ba kat ban pat de ban pat bahagi di nala dan kerpat ya ki Board District bakin hang suai kita ba ya thôi cái này là lông yên này bữa đó này cái phần cuối san tende sanian cái này sanian cái này don cái tại là cái smart buat ngarang don ini cái yên cái này cái khun tir cái tạ lang cái pang stom dan kalian juga ngakwa ba cái này cái dapat kan bat biang ini kenal lah kada ba beda hang suai dala yo nala ko biang dengan dapat kan wan hati tai